li Sinûrê parêzgeha Dog 205 cihên geştyariyên siruştî hene ku cihên serinçrakêşên geştyarî ne. Lêr gor gotina çalakvan û şarezan bi warê geştgozarê li îdareyên êk dîv êkên parêzgeha Dog tanha wekû pêdivî giringî van cihên geştyarî nehatiye dana. Ev geştyarê nûketê de Herêma Kurdistanê tinê dibêjinê geştyarê werzî. An jî werzê havînê, werzê biharê da geştyar şêwekê yanî nerek xistî tête Herêma Kurdistanê. Hişriyê aborî ve helbete hikûmeta Herêma Kurdistanê de qazancê jê ket ku pirêka baca rûsumatê wan birîkar û kompaniyê tête wergirtin. Zêdebarî vê yekê ku zêdetir ji 20 texû Çînê civakî mifa jî werdigirin. داخواست جه بجین وان کسین کرد تایبه دا کار بکن که چافدریا کرد گشت و گذاری بکن لیش جبر نبونا بجین هبونا ولاتی پلا ایکو پلا دو پلا سه اوجی بویا رگر که کرد تایبه جیوه که پیدوینا شیطن شول کتن Ji bo nasandina cihên geştyariyên Duhok li roja ciyaniya geştgozarê pêşengeha nasandina keltûr û geştgozarî hate vekirin û têda seroka desteya giştiya geştgozarê amaje pêyekê da ku li ev sal 300 rêja geştyarî li Duhok zêde bûye. ئێمە لێرەوە دەمانەوێ دهۆک و دەوروبەری ناوچەکانی دهۆک بەگشتی ئیدارەی زاخۆ و ئەو قەزایانەی کە سەر بە پارێزگای دهۆکن گرنگی زیاتریان پێ بدەین لە ڕووی گەشتیاریەوە ئەوەی تێبینیمان کردووە ناوچەیەکی زۆر دڕفێن شوێنێکی شوێنەواری جوان و چەندین بنەمای گەشتیاری گەورە لە شاری دهۆکە هەیە بەڵام هێشتا وەکو پێویست پێداویستیەکانی دابین نەکراوە. Çalakvan û şarezayên bi warê geştgozarê li Duhok daxwaziş seroka desteya giştiya geştgozarê li Herêmê dikin. Li ser herîkarên xwe bo kertê geştyarî li Duhok berdewam bit ji bo pitir çalakirina kertê geştgozarê li Duhok. Şerwan Xidir, Kurtsat News, Duhok.